kita cerita pasal anak jantan ni, bukan kita nak pergi gaduh dengan orang, tak. Jadi anak jantan, kita melawan kat siapa tahu? Kita melawan hidup yang keras ni. Ketika hidup ni hanyak kita bangkit melawan hidup yang keras ni. Kita tak takut dengan ujian. Ujian! Try me! Come on! Ujian! Try saya, ujian. Give me more! I want more! Come on, try me. Come on. Yes! Mbak, itu dia. Ini bukan kita, saya takut nak ni, nanti silap. Bukan, guys. Try me. Come on. Wahai kehidupan, try me. I am ready to be a real man. Sebab kalau korang takut dengan all the challenge dalam life, sebab tu bila kita diuji dalam hidup kita tak boleh terima. Tapi cuba kau switch kepala otak kau, you are always ready for the challenge. Kita ready. Sebagai anak jantan, kita ready. Come on. Jangan sampai saya mandi air ni, guys. Try me. Try me. Come on. Yes. Oh, prap. Kena satu kali. Oh, pain. Sakit emosi. Fizikal kita sakit. Tak, kita bangkit. Jadi lagi strong. Tak apa. Settlekan benda ni. Solve the problem. Be a real man. Bertemu dengan masalah. Selesaikan masalah. Bukan lari.